Ingdeng plike bra plike chok karbi jutang asong amhang ke thekarni katalon. MSC dorsing rohang hem thong thong ke chok hachakikan kapajut. Interlocking atawar kasalam kasay oy journey rongorat ningkang samse kachapak. Kardong pini Adap Abirta long penili sami jilhan sepi non ardrik tha bertang ton pen. Karbi jutang asong amhang ke thek ingdeng plike bra plike chokarni taralang so Karbi People's Hall Karbi Cultural Society asa hemalong kese samaipu Chandrasingkro lama ingthorsi talon pon. Ingdeng plike bra pli Karbi jutang asong amhang ke thekarni jutang henlo khayar je lamet henlo khaya chithi lapan kaching room henlo khaya lepua thepi enponsi Karbi Cultural Society tiripia tumpat talon pon. Cases therapy amai pho Chandrasingkro ahinpen jutang alama intro ponderapi chikimu amilo tami kaipon. Karbi resonim so rongaje arta peningan ke ingdeng phikebra troksi angdengan talon pompo. Bonta ahok eta bangke cases arta ningkan phikebra phli ambetna. Laso ang theklaki Karbi jutang asong amhang pathek theaprang ningkan ke thoma prang pensi Karbi resonim so rongaje katalon pondera joksi ingdeng phikebra troksi angdeng nangle roklupusi cases therapy kontrima bidyasing rongpi ningje. Karbi jutang asong mate Karbi Cultural Society apong tupai itu pini nilutum Karbi jutang asong amhang ke thekar nilo lapen penengan ke laso asong arta nikan tiket prapian nilo esilang chini sigeme ilutum Karbi Youth Festival mate Karbi resumso rongaje arta bino bake penenge tiket prat roksilo sita laso arowaje katalon so asong apangke arta nikan tiket prapian Athegala pagalo Karbi Cultural Society kesenga Fransi Karbi Festival masengde nikan ke thomne afisi aso asoma kesenga tu amase arta bino make Karbi resumso ramaje ata omugalo ata aso asong patir people asong maga afisi sengro amase arta pomchalo te jahat ajat kusita non afir laki sias pencepat ku pondet apian make etom chinilo penengan resum sorowaje tika prapti ang denang le no la pela songbong lana jak ding mituna nukan tek lai bise mituna nukan ke sungku tado setala an kisu ke barang ko kita Cases therapy atumpen akemang laki festival ahut talon ponchoji buphanli karjap kali kaiketa Karbi jutang lam lun tomo pindeng sumpot kapachan pon thekje phan isi akemang atengpen ningkan kang themta lapuson asai klempon bomnangji nilitum ningkan hini ke thomka chipadok ale ke ongdum obikimi so arlo sopin so tumta emethang Karbi pindeng sumpot pen nangka chedo don aphaisi ke theklong ke onglo puta rongpi asang ho ningje thusi non ke taralang solong ki therthep ahem kasalam ponsi ke onglo lapen non ke ses pen akemang pon laki planetarium ahem sidami tikim ponjia phansi chistik ponlo niltum kisias pen kemang lapno ki thip holusi nonga sota dake kimporan ko situ kama thalo natum theklong lo netum la artist badu kanta artist village netum kimalo apake exhibition kanta da permanent dolo tapera kata sama kiju phata ne tum asom elong longi apne garden ki tapunai tum chenglo lapenge isidona karbianglo ono do khaibari tu indigenous aso akhaya tum amithang ahem itu kim amithang ahem style da kim si ethnic ile chingtum islamic farming ha
karbi hemtun be pangceng tangkel langsung karbi pangceng aso dasi ada aso tin hum da no ko la perada permanently isi sim logo la tere tu dalo la chitolo sulu ke langsung ko di isi home be tara da ho ko mo kalau so hum te tum da ko permanent lo ko la ben ko planetarium tum da ko nai ko tata permanent lo ko ab thata dak tu sin ke lang me hormon tum dak bi indolo lo kan jasme per kar dia songjau po tum la lutun hin punon mate jutang hin punon mate la rachare hin punon ke japol tum han lamber lamchong ke japol tum han tum dak akumlin tum bi phanda mathalo rangsara sapo akumlin on tum dak bi alo apna para dak ke lang me kar dia tum ko pipi dolang ma nano tum heblong po tum la ko thempi Aman ke doa kumlin hai hui sitami Karbi People's Holardo Kaparja Ponja Phanta Sideng Ponchupasi Ningje News report Roshan Hanse Karbiang Nang Lai Hakopen Karbia Khai Tumalong Sai Chotiki Chopejana Thu Kirim Kibi Patang Edpen Riso Nimsotum Aning Kachaparong Jia Phanpura Rongphu Rongling Hachaki Kanpen Kachohang Kachorek Kapadopon Son Thak Thaksi MAC Dorsing Ronghanga Hemalongta Hachaki Kan Kapadopon Phuluni constituency Kaparlo Center MAC Dorsing Ronghanga Hemalong Phongthom Kechok Hachaki Kan Mesen Pen Pajut Pantanglo Karbia Khai Tumalong Hakopenta Saika Chutiki Anathu Jesumet Pen Sok Ki Kisom Kitang Pen Puthot Kisi Tangasok Hem Kachawan Pen Puru Arlo Kithabje Hotsi Riso Nimsotum Pen Hachakika Nasai Kideng Parupon Halabangso Hot Aronatang Ki Hokpona Teng Pensi Phuluni constituency MAC Dorsing Ronghang Hemalong Sitami Sok Kerot Kirim Patang Etpenapi Puru Along Thap Theprang Hachakam Pono Labangso Hachakikan Naki Phuluni cases Arotum Pen Ki Chengpen Ki Juran Langchari Dunsi Arona Tengpen Hachakikan Pachon Pono Nunapsi Niliputum Nang Thana Tengpen Laso Asapapong Ben Laso Saki Laso Ahudi Pensi Nili Klempon Lo Nili Mentang Si Kecariap Ben Non Kekanji Hubute Nitum Dak Hampang Agriculture Society Hampang Dak Phuluni Pensi Koci Patir Pipon Lo Lapen Alang Litum Klempon Lung Sita Niltum Hawar Karbi Resum Su Ronjo Sa Hawara Lung Sipu Atau masih Pangni Pon Lo Patit Pon Lo Alang Litum Si Bori Pon Lo Lapen Ilum Tikan Angdeng Itu Non Ladak Keneng Bangke Itu Kirim Ibielong Rinong Tinggi Lah Sidak Durmi Ai Kutak Kucinai Ida Jumti Pon Dalo Sampai lap kepadut silo ku indeng ko an lason bot pak ni man akli pon Oh non ko ladak Tiki yang long pulo Phuluni Pendir Chuna Rongpi Karbiang Long Live Nili Block Asa Hempen Sangti Langso Adakan Kasalam Pom Interlocking Atawar Kasalam Kasai Oejani Rongarat Thurpak Pen Ningkang Samse Chepaklang Pom Nilip constituency arlo kidamtang penangana jak dingkloi pen ki ongdung tovar krong kimisen kabedera jok radatum kacheleng anathu penangan kisum chetong nanglu kidamtang congress ke chare ho tovar ajhak salam pondo bonta kapatang tesi ki ongmuna lapen non bjp ke chare ho pusitame tovar salam pondo bonta ka salam kasai oejok radatum ningkang samseason dokok Lakin Nili Block Asai Hempen Sangti Langso Adakan Kacheleng Interlocking Ator Kasalam Kasai Oajok Hadagoradatum Ningkang Samse Chepaklang Renti War Kibunai Bang Sap Nini Samse Meme Det Roy Raitai Lasi Non Kimi Kibunai Tu Bang Sikimi Jibon Kusi Nilitum Mathalo Atia Toar Me Oe Lasi Kadowe Pantani Litum Pakang Anyom Motiki Lake Ekdam Me Pig Nai Atipima Inglong Dam Toar Takali like the main road sik atwar pipinak la posi ni samse sinon nalitung wang lo melo kaplan
Contractor kachakronga bangta amena asai kachilang japan chewangbi puta akoi pirinti si local MEC lapen MLA Dr. Numol Moment atum nang chilang dunsi puthot bang sotowar nang salam pithupa minang chipusi kachonangri padopon ye towar bang ini tu bangke lana bonai bi bangke asap uni li bangke ni samse sichot pusi mentum pan jo so kartum pena hin pena tum jo newsletter tum ke dia jatum dan tani ligi na tum hanan chuning ridun ako isilam bangke alang towar bonai tam lo ta jo ami thang mata chi technology ami thang orni siwang ta ami thang ma si lakti ami thang dam dodi ako in thang rong pu in thang hem puta in thang hem sensitive asomuni hem ke ko pusi duima pute la so hem ke dunu nasila ke chokchi nasi ko sonma lagi nan tum ke chibilo sarkar tum che chimi ami thang che chini no towar tami hem tami ason system pinaglo yono nani tum ke mi thang rong charthing ti rong sangtilang so atowar pu bangke militum manga sop rong pen ining hobita ke chokchi li sarkar nang ramang gining sampik lo ta alang bang da kang bang chokchi lang nang claim pitu choki hola pen sonjit pro lapen koilamati pen samson ingti karbeng live Nomati constituency angkang Parokha Congress sa Hemalong District Mohila Congress atum constituency ka humridam amai kaparopanhot KADCC working president Barim Ashok Teron aluhi sarpoman pen chitongdon Assam Pradesh Congress Committee atum kapen kharateng Karbenglong District Mohila Congress atum pater piponsi Karbenglong District arlo kedo an a constituency along ka humri asai deng ponbom bangbomsi Nomati constituency along sitami Parokha Congress sa Hemalongsi kedamtang arkoini phaingkor raster keparni labang somai paroponno আর আমার নমতি মন্ডল যুথ কংগ্রেসের সভাপতি মঙ্গল আর সেক্রেটারি আমার বিক্রম তেরাং ডাঙরিয়া আর বিশেষকৈ প্রত্যেকটো PMCC পৰা অহা সভানেত্ৰীকে ধৰি সমূহ বিবিসকল আর আমার সন্মুখত থকা আমাৰ প্ৰেছ মিডিয়া মোৰে ভাইটি বিক্ৰম তেৰণ ডাঙৰীয়া আৰু সমূহ আইমাতৃসকল গতিকে আমি এটা কথা অনুভৱ কৰিব লাগিব যে লোকে বেছি Nomati MMCC amai phi phudang kram sapik ka chephem pupon KADMCC kahumri dama mailong Karbenglong District Congress Committee Working President Barim Ashok Teron alhi sarpo amanpen chitongdon Manpeng aluhi KADMCC amai phi Rina Bepi KADMCC adon mai phi Dipali Rongpipi KADMCC Pangrom Chunbangpi Renuka Tisopi KADMCC Akong Chunbangpi Kanam Ingtipi KADCC Chunbangpi Amphutok Bipi Lapan polling station amai phu Chunbang atumpen chenglok ke ongdong Congress aphan aning kache thebom aradumta mayalong chitongdon মহিলা ফলৰ পৰা আমি তোৰ প্ৰগ্ৰাম লৈছো আজি 8টা সমষ্টি হৈছে ইয়াত নমাটি আহি পাইছো আমি দেখিছো নমাটি ইমান মহিলা তাকত হৈছে বল হৈছে দেখি ভাল পাইছো যাতে অহা ইলেকশন ইয়াৰ পৰা হৰ সংখ্যা ভোট পাম বুলি মই আশা ৰাখিছো আকৌ জিকিব বুলিও মই আশা দিছো আপোনালোকে গঠন কৰি আহিছে নেকি মহিলা গঠন মানে আমি প্ৰগ্ৰাম লৈছো গঠন কৰা সব হৈ গল হয় ব্লক হৈ গল আৰু মণ্ডলো হৈ গল এতিয়া PMCC গঠন কৰা হৈ গল কাৰণে আমি তোৰ প্ৰগ্ৰাম হিছো কোনটো সমষ্টি মহিলা বিলাকে কাম কৰা বিলাক আদায় হৈছে নে নাই হয় অহা ইলেকশ্যনৰ কাৰণে আমি জোৰদাৰ কাম কৰিব লাগিব বুলি তোৰ প্ৰগ্ৰামত আহিছো আৰু কিমানটা আছে আপোনালোকে ধৰক তোৰ প্ৰগ্ৰাম কৰিবলৈ আৰু 9খন তোৰ প্ৰগ্ৰাম কৰিবলৈ আছে অহা 8 তাৰিখ ফেব্ৰুৱাৰী আমি দুৱাৰবাগৰি সমষ্টি আৰু 9 তাৰিখ দিল্লী সমষ্টি যাম তেনেকৈ আমি ডেট ৰাখি থৈ দিছো Denarongpen Bikram Teron Karbenglong Live Kedamtang arkoini phaingkor rasar keparni dongkamukam arong supi Waisong Indoor Stadium along Karlitang Kareng Teron pi kachiki moment pen badminton kapathu kachapati anglungkiti ingsamjin pen kapachon pong Bangso badminton anglungkiti kachapati ponahot Karbenglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang aluhi sarpo aman pen chitongdon Manpeng aluhi MEC Pawan Kumar Rai nominated MEC Chandra Chetri DMB Amaiphu Tilisram Ronghang Ward Commissioner Serlom Kibe Rongkhang Lem Samaiphu Mongol Beatum Pen Chenglok ke ongdong ke thekiding atumta chitongdon renti
Badminton ang dum kitika chapati panalong ki hyponatum laki arta ningkan crep hopen aberalong atiri beben sampri betum si kiching si anong e chapalong dum lason si men no penalong kiching si anong e ka chapalong dum laki singdon rong hangpen sarimbi atum si chapalong dum no soarlo inut hijan ka chapati along Karbenglong Autonomous Council CM Tuliram rong hangachor kachi teron pc kiching si anong e chapalong dum Lapan suarlo baghini ka chapati along Karen pen Dipawali atum si kecheng si anong chapalong dun. Nong ke pajer ponahut alohi sarpu Karbenglong Autonomous Council CM Tuliram ronghang arideng pen si kidoan anong ita pajer dun si sayang deng ing samjin pen pachon ponlo. Banso pa tua son ke banjilang apos ni de Karbenglong itu na wiki video ban kopi akemi to harpa sinang pathu ni thamang la coaching mang enang po pare so coaching long ke than pot la practice ver nang po la practice makes a man perfect banso pa thu ko long na me pa no iti pa kopi ha banso pa thu ko long ni kon Karbenglong ada yang kita long lah, orang orang pun pasal tu macam patut wajib hal nang ni untuk kita bidis. Rong thok si pen wiki be Karbenglong live. Tante pinya Adap Abirta kalau pon sekang tonik lo, dome thakmi kardom.